Peygamberimiz aytat, egerde bir adam başka bir musulmandın akısın kesip koya turgan bolsa, akısın üzüp koya turgan bolsa, al adamga tozok vacip bolup kaldı dağı, beyiş bul adamga aram bolup kaldı dedi. Degende bir adam aytdı. Ve in kana şey'en yasiran ya Resulallah. Birazırak ele az ele nerse bolsa-çı dedi. Çoğun nerse emez. Kiçiğine nerse bolsa, bolar bolmaz nerse bolsa-çı degende Peygamber aytdı. Ve in kana qaziban min arak. Arak degen jıgaçtan jasalgan tayak bolsa dağı dedi. Bu misvak. Misvak jıgaçtары arak degen daraktın butaklarından bolup, oşonun butagın alıngan kiçineke tayakça tiştirlendirilen misvaktı dağı zulumduk kıla turgan bolsoň anın esebi var dedi. Oşol sebepten dağı sana tozok adal bolup, beyiş aram bolup kalışı mümkün dedi. Adamlar buga mani berбейт. Az eleken dep unçukuşpayt. Jok, oşol nerseden bardığı baştalat. Şeriattın tarazasında bu bölökçe bolot. Peygamberimizin hadisin İmam Müslim rivayet kılat. Peygamberimiz aytat, "Atadruna manel muflisu?" Çınığı bankrot bolgon. Men uşul kırgız tilinde bankrot degendi tappay jürem, oşonun üçün muflis depçe bankrot dep aytayın. Kırgızça bankrot degendi adavetleştirip aytkanda taptakır tomayak bolup, jerge olturup sız bolup kalgan degen söz. Biroq bir söz menen düşündürüşüm kıyın. Oşol bankrot bolgon kim dese sahabalar aytıştı. Bir dagı tıyını kalbaya kalıp, tomolak bolup, itke minip kalgan kedey bolup kalsa, mına şunu bankrot atayыбыз dedi. Degende Peygamberimiz aytdı. İnnel muflisa min ümmeti men ya'ti yevmel kıyameti bi salatin ve siyamin ve zekatin. ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Çınığı itke minip aytalada kalgan adam degen bul kıyamatta namazı menen, orozosu menen, zeketi menen gelet. Bul adam namaz okuyut. Bul adam orozo karmayt. Bul adam zeket beret. Biro kıyamatka varganda biröönü sökkön bolot. Biröönü sen munda iş kılgansın dep zina menen domat kılgan bolot. Biröönün malın jegen bolot. Biröönün kanın tökkön bolot. Biröönü urgan bolot. Emne kılat bul dese. Oşonun kılgan jakşylarının bardygy alınıp tetigilerge bölünüp berilet. Buga jakşylyklarından berilet, buga dagı berilet, sökkönlüğü üçün, urgandygy üçün, malın jegендigi üçün, göңүлүн oorutkandygy üçün. Akırında jakşylyktary kalbay kalganda tigilerin jamandyktary alınıp bul baykuşka ırgıtılat. Oşentip jamandyktary günөөsүzgө koyup tozoko düşüp ketet dedi. Oşonduktan adamga mamile kılganda namaz okup atkanına, orozo tutkanına maşırlanıp bardığın uruşa bergen bolboyt. İnternetke girsek, oşol jerde bir makala жазылып kalsa din jönünde to'g'ri tushundirib koygan ordunda bizde musulman bir tuğandarımız çıkıp alıp oşol jerde emne kılat? Sögöt. Uyat sözlörde koşup aytışat. Oşentip şermendeçilik baştalat. Namaz okuganın, orozo tutkanın, kılgan işlerinin bardygy oşonu menen taptakır bölök jaka, jaman jaka girip ketken bolot. Kuday Taalam uşul nerseden saktagan bolsun. Kudayım bizdi şermende kılbasın. Kudayım jakşıların katarına koşup jamandıklardan ajıratkan bolsun. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi'nin 32. ayetinde aytat: "Ve men yuazzim şa'airallahi fe innaha min taqval kulub." Kimdegim Allah'ın şeriatın, dinimizdeki hükümdördü kadır barktasa, urmattasa, sıylasa, oşol adamdın jürögünün takva ekendiginen kavar verip durat deydi. Şeriat durmattagan, şeriatты sıylagan adamın takvaçılığından boladı. Geçiyor. Murda günüken
Жалалабадка барып ошол жерде сабак өттүк, анан жумага бардык, мечит ачылганга бардык. Анан балдарыма мас алайын деп базарга кирсек, көп адамдар жүрөт. Эки кемпир кетип аттыр астыбызда. Өзбек кемпирлер. Жолук салынган, сүйлөшүп кетип атат. Анан бир малды аркасы бирөөсүн карады дагы, биринин жеңинен тартып, экөө тең жолдун чекесине чыгып жерди карап туруп калышты. Телевизордон көргөн тааныйт, бул молдок экен деп урмат кылды. Алар менин чоң энем менен тең аялдар. Бирок ушул диндин сөзүн сүйлөйт деп динге болгон урмат сыйын көрсөтүп, чекеге чыгып туруп калышты. Мен ушунчалык деңгээлде алардын маданиятына ыраазы болдум. Нарагыраак бассак, менен тең, менден чоңураак, менден жашыраак толуп турган келиндерибиз келип, түртүп, кадимкидей өтүп, сүзүп кетип аткандарын кадимкидей көрдүк. Эмне деген тарбия? Эмне деген маданият? Адам ошол диндин белгилерин, диндин аламаттарын улуктамайынча жүрөгү таква боло албайт. Көп адамдар намаз окуйт, орозо тутат. Бирок мечиттин жанында кадимгидей түкүрүп кое бериши мүмкүн. Же кыблага бутусун олтура бериши мүмкүн. Эчтеке болбойт, ширк эмес деп бериши мүмкүн. Кайра ошо ширкте көбүрөөк сүйлөп аткандар динибиздин болгон маселелерине көп маани бербей коюшат. Динибизде топу кийген, баш кийим кийген сүннөт таптакыр сүннөткө маани бербей коет. Динибизде азан айтылынып атканда сүйлөсөң боло берет. Бирок ошол азанды урматтап унчукпай олтуруп калганың, жым туруп калганың, ошону укканга чейин кайталап тургандыгың сенин жүрөгүңдүн таквалыгыңдан кабар берет. Кудай Таалам Ал-Хижр сүрөсүнүн 88-ci аятында айтат: "Вахфиз жанахака лил-муъминин." Момундарга өзүңдүн ырайым канаттарыңды түшүргүң дейт. Башка бир мусулманга кибир болбо. Башка бир мусулмандын көңүлүн оорутпа. Ага кичипейил болгонуң сен. Ага кичипейил болгонуң сен дейт. Кудай Таала Маида сүрөсүнүн 32-ci аятында айтат: "Men qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fekannama qatala an-nasa jami'an wa men ahyaha fekannama ahya an-nasa jami'an." Kimde kim bir adamdı öldürse, akılsız öldürse, yana bir adamdı yer betine buzukluk jayı üçün öldüre turgan bolsa, anda bütündöy adamzattın bardığın öldürgöndöy bolot dedi. Egerde kimdir bir adamın ömrünü saktap kalsa, bütündöy adamzatın ömrünü saktap kalgan bolot dedi. Çındığında adamzat adamlardan turat. Sen bir adam yardım surapka yardım berveysin, men bir adamga yardım berveyim deysin, men köp adamga yardım berem deysin. Sen leksiya okanı varsan bir adam oltursa, men bir adamga sabak aytpayım deysin, men 100 adamga sabak aytam deysin. Sen bilveysin, oşol 100 adamdın 99'u balkim ukpastan, balkim birөө gana amal kılar. Balkim 1000 adamga sabak aytsan, birөө da amal kılbayt, bir adamga sabak aytsan, oşol birөө bardığını amal kılar. Oşol bir adamga sabak bergenin, bütündöy adam zatqa sabak bergenin bolup eseptelet. Bir adamga korduk көрсөткөнүң, bütündöy adam zatqa korduk görgön bolup eseptelet.